Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtaniif haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Yeroo kana immoo barumsa keenya mata duree ja'affaa qulqullummaa kan jedhu yeroo nuyi walii wajjin ilaallu ta'a. የጌታ ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ይብዛላችሁ ቅዱሳን። ዛሬ ደግሞ ቅድስና የሚለውን ስድስተኛውን ክፍል ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ጌታ የተባረከ ይሁን። Kanaafi mata duree ja'affaa qulqullummaa isa jedhu utuun ilaaliniin dura Waaqayyo akka nutti dubbatuuf hin kadhannaa. እግዚአብሔር እንዲያስተምረን መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን እንጸልያለን። ጎፍታ hundumaa dandeessu abbaa bara baraa mootii bara baraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yeroo nuu laatte kanaaf si galateeffannaa. Gochaa nuu gooteef oolmaa nu ooltee gargaarsa nuu goote hundumaaf si galateeffannaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yeroo kana immoo fuula kee dura jirra. Inni nama barsiisu hafuurri kee qulqulluun tokko tokko keenya akka gargaaruuf jaalala kee haa ta'u. ጌታ መንፈስ ቅዱስ እውነተኛ አስተማሪ አንተ ነህ። በዚህ ጊዜና በዚህ ሰዓት ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድታስተምረን የልብን ሐሳብ የልብን ፈቃድ እንድትገልጥልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ይህንን የሚቃወም የጠላት ኃይልና ጉልበት ፈጽሞ የተመታ ይሁን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በምትወደው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የጌታ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። መቃን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረበራን አይብፈሙ። egaan barnoota tokkootii amma shanitti wajjin ilaalleerra. Amma kutaa ja'affaa ilaalla. Kutaan ja'affaa qulqullummaa jedha. Qiddisinaa yilaan. Obboloota koo qulqullummaan jireenya amantii keessatti iddoo guddaaf iddoo olaanaa kan qabudha. Jireenya qulqullummaa jechuun yookaan qulqullummaa jechuun maal jechuu akka ta'e gaafa ilaallu ቅድስናን ምንነት ወይም ቅድስና ምን እንደሆነ እናያለን። የመቀደስ ምክንያትና አስፈላጊነት እንዲሁም ለመቀደስ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በደንብ እንገነዘባለን። በዚህ ትምህርት ውስጥ የቅድስናን ምንነት እናያለን። ከመቀደስ የሚገኙትን በረከቶች እንዲሁም ያለ መቀደስ ጉዳት በማሳየት በፈቃዱ ራስን ለጌታ መቀደስ መበረታታት እንደሆነ ደግሞ እናያለን። እጋኒ ቁልቁሉማ ማሉማ ቁልቁሉማ አከሱማሲ በርባቺሱማ ሳይን ይላላ። ከመቀደስ የሚገኝ በረከት እንዲሁም ያለ መቀደስ ጉዳት ምን እንደሆነ ደግሞ እናያለን። አዲስ የተወለደ ሕፃን በተወለደ ጊዜ ሰውነቱ ይታጠባል፣ ይጸዳል። ነገር ግን ጽዳቱ ብቻ አያበቃም። ሁል ጊዜ ንጹህ ይሆን ዘንድ በየጊዜው መታጠብ ያስፈልጋል። ሙጫኔ ጋማ ዳለቴ ቶኮ ሂሚጨማ ሂኒቀማ ኢንሱኩመማ አኩማ ካና ጂሬኝ ኬኛ ማልተው ቀባ gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin furanne cubbuu keenyatti dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiin miicamne qulqulloofneerra jechuudha. የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ስለሚል ይግልመሳ ኢየሱስ ክርስቶስ cubbuu hundumaatti nama qulleessa waan jedhuufi isa jalqabaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin miicamne qulloofne xurii cubbuutti ከኃጢአት ጉድፍ የነጻ ነው በክርስቶስ ደም ነው። አኩማ ሙጫን አለቱ የሮ ዳለቱ ሚጨሙ አኩማ ካን ታኔ ሞቱማ ዋቀዮ ኬሰቲ ለማፋ ጋፋ ዳለኔ ኢገ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ቁሎም ዳግም የተወለደ አማኝ እንዲሁ ነው። ጌታን በተቀበልንበትና ንስሐ በገባንበት ጊዜ ኃጢአቱ ሁሉ በክርስቶስ ደም ይታጠባል። የሮ ለማፋ ዳለን የሮ ጎፍታ ፍረን guyyaa gaafa amanne gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhanne akkuma mucaan yeroo dhalatu miicamee qulqullaa'u dhiiga Kiristoos Yesuusiin nus miicamne qulloofneerra። ነገር ግን ዘውትር ንጹህ ይሆን ዘንድ ሁል ጊዜ መቀደስ ይኖርበታል። በተመሳሳይ ሁኔታ ቅድስና በአማኝ ሕይወት ውስጥ
የማያቋርጥ ሂደት ነው። egaa mucaan ijoolleen reefuu dhalattu yeroo yerootti anuma tokko miicamtee qullooftee teessituu hin ta'in yeroo yerootti akkuma qulloftu miicanii qulleessan jireenya amanaa tokkos qulqullummaan jireenya isaa keessatti yeroo hundumaa qulqullaa'uun yeroo hin jedhu yeroo hundumaa hafuura waaqayyootiin dhiiga kiristoosiin ofitti waamuudhaan በቅድስና ሕይወት የሚኖር የማያቋርጥ ሂደት ነው። ከወልራ ሂንጭኔዳ ቅድስና ነው ካን ቁልቁልማን ጅሬኛ ማና ቶኮ ከሰት ከወልራ ሂንጭኔዳ ጋፎን አመነ ቁላይሬ ዴታየ ከበርባደ ተይ ጭቡ ከሰ ጅራተቱ እንተይን እለት እየተቀደሰ የሚኖር ነው። ዕለታዊ ነው። በየዕለቱ በየጊዜው የማያቋርጥ ሂደት ነው ቅድስና። ጌታን አምኖ ለመጀመሪያ ጊዜ በክርስቶስ ደም ከነጻበት ጊዜ ጀምሮ እየተቀደሰ በባህሪው ጌታን እየመሰለ ሊያድግ ይገባል። ጉያ ጎፍታ ሰነ ፉረቴ ካሴ ጉያ አመኔ ቁልቁላይ ካሴ ቁልቁላ አመለሳቲ ጅሬኛ ሳቲን ክርስቶስ ኢየሱስን ፈካቻ አዴሙቱ ረጅራት አማናን ቶክ ጌታ ሲመጣ ወይም በዚህ ዓለም የመኖሪያ ዘመኑ ሲያበቃ ደግሞ ፍጹም ቅዱስ ይሆናል። ጎፍታን ጋፋ ዱፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመፋ ጋፋ ዴቢዬ ዱፉ ራወቴ ካንኒ ቁልቁላዬ የሮ ዱማቲፍ ቁልቁልነስ ዱማ ኬሰ ካንኒ ገሉ ኦካን የሮ ዱማቲፍ ቅድስናው የሚያበቃው በክርስቶስ ሲመጣ ብቻ ነው። በዚህ ምድር ላይ መኖሪያው ሲያበቃ ርዴሜን ኢሰከና ኢስን ወጪሱ ያላ ጌታ ሲመጣ ወይም በዚህ ዓለም የመኖሪያ ዘመኑ ሲያበቃ ደግሞ ፍጹም ቅዱስ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ዕለት እየተቀደሰ ይሄዳል። አመ ክርስቶስ ዴቢዬ ዱፉቲ ጉያት የሮ የሮቲ ቁልቁላ ክርስቶስን ፈካቻ አዴማ ይቹ በዚህ ክፍል የመቀደስ ምንነት፣ የቅድስና ደረጃዎች፣ ለመቀደስ የሚያስፈልጉ ነገሮች እንዲሁም መቀደስ የሚያስከትላቸውን በረከቶችና አለመቀደስ የሚያመጣውን ቅጣት አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን። እቹራ ኩታ ከነ ከሰት ጋ ማሉማ የኙማ ቁልቁሉማ ሰደርካ ቁልቁሉማ ቁልቁላው ማል አከኑ በርባችስ ቁልቁላውን ሞ ኤበከም ያከውፍ ከሳ ቀቡ adaba akkamii akka of keessaa qabu wajjin ilaallaa jechuudha. Kutaa kana keessatti qulqullummaa jechuun waaqayyoof adda ba'uu jechuudha. Qulqullummaa jechuun maal jechuudha? waaqayyoof adda ba'uu jechuudha. መቀደስ ማለት ለእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው። ከኃጢአት ባህሪ ውስጥ ከኃጢአት ህይወት ውስጥ ለእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው ወገኖች። መቀደስ ማለት የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር አገልግሎት መለየት። ዘሌዋውያን 19:2 ማየት ይቻላል። ለእግዚአብሔር አገልግሎት መለየት። ሁለተኛው እግዚአብሔር የሚያስከብር ህይወት መኖር ማለት ነው። ትርጉሙ ራሱ እግዚአብሔርን የሚያስከብር ህይወት መኖር ቆላስይስ 3:12-15 ሄዶ ማንበብ ይቻላል። ሰከነስን ቀጥተኒ ዱብፈቱ ጅሬኛ waaqayዮን ኡልፌሱ ጅራችሁ ዮካን ጅሬኛ waaqayዮን ከበጁ ጅራችሁ እቹ ቁልቁልማ እቹን waaqayዮፍ ተጃጅላፍ አደበው ጅሬኛ waaqayዮን ከበጁ ጅራችሁ እንስለፋን ክፉና እርኩስ ከሆነ ነገር መራቅ ነው። ዋን አማፍ ዋን ጡራቲ ፈጋችሁ ጀቹ ፊልጵስዩስ ቦቆና 3:2 ለመፋ ጢሞቴዎስ ቦቆና 2:21 ረዳተኒቱ ዱብፈችሁ ደንዴስ ቁልቁልማ እቹ ማል ጀቹዳ ከንጀዱ ዋን 3 ኦፍ ጀላ ካየዲራ ተጃጅለ waaqayዮቲፍ አደበው ሴራሌ ወታ ቦቆና 19:2 jireenya waaqayyoon kabaju jiraachuu ቆላስይስ ቦቆና 3:12-15 ክፉና እርኩስ ከሆነ ነገር መራቅ
Filiphisius boqonnaa 3 lammaffaa ጢሞቴዎስ 2:21 ሁለተኛ የቅድስና ደረጃዎች ሰደርካ ቁልቁልምና ወካን ሰደርካ ቁልቁልና ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ባመነበት ቅጽበት ይቀደሳል namni battaluma ኢየሱስ ክርስቶስን አመነቲ እንቁልቁላ tokkoffaa Qorontos 6:9 hanga 11 Ibroota 10:19 tokkoffaa Qorontos 1:2 battaluma Kiristoos Yesuusin amanetti yeroodhuma Yesuus Kiristoosin amane akka dhuunfaa isaa jireenya isaatti fudhatetti maal ta'a namni yerooma sana qulqullaa'aa jechuudha. Inni taanu amaanyi በየዕለቱ በቅድስና እያደገ ይሄዳል። አማናን tokko yeroo yerootti guyyaa guyyaatti jireenya qulqullummaatti guddataa adeema. በቅድስና እያደገ ይሄዳል ሰው tokkoffaa Phexros 3:18 Efesoon 4:15 irraa dhannee dubbifachuu dandeenya jechuudha. inni ታኑ ጌታ በክብር ሲመጣ የአማኞች ቅድስና ፍጹም ይሆናል። yeroo ክርስቶስ ኢየሱስ ulfinaan deebi'ee dhufu qulqullummaan amantootaa maal ta'a isa dhumaa safiixaan ba'umsa isa dhumaa ta'a mudaa kan hin qabne ta'a ፍጹም ቅድስና የሚሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሲመጣ ነው። ፊልጵስዩስ 3:1 ማየት ይቻላል። እንግዲህ በቅድስና ለመኖር የሚረዱ ነገሮች ምንድናቸው? ሰው በቅድስና ለመኖር የሚረዳው ምንድነው የሚለውን እናያለን። namni qulqullummaatti jiraachuudhaaf kan isa gargaaru nam tokko jireenya qulqullummaatti jiraachuudhaaf maaltu isa gargaara? inni tokkoffaa kadhachuutu irra jiraata. yeroo kadhannu humna arganna. qulqullummaatti jiraachuudhaaf kadhachuun nurra jiraata. yeroo kadhannu jireenyi qulqullummaatti akka jiraannuuf sagaleen waaqayyoo nu gargaara. ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ boqonnaa 17 irratti bartoota isaatiin gaafa dubbatelle maayidha አሁን በሰማችሁት ቃል ምን ሆናችኋል? ተቀድሳችኋል jedhe. sagaleen waaqayyoos kadhachuun jireenya qulqullummaatti akka nu jiraannuuf nu gargaara. kadhachuun egaa roomee 12:12 irra ta'e dubbifachuu dandeessu. በቅድስና ለመኖር የሚረዳ አንዱ ጸሎት ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል መኖር ነው። ዮሐንስ 8:31 ሰገሌ waaqayyotti jiraachuun qulqullummaatti akka jiraannu nu gargaara. inni taanu ከአማኞች ጋር ህብረት በማድረግ tokkumማ ወካን hariiroo nuyi amantootaa wajjin qabnu tokkummaa nuyi amantootaa wajjin qabnu akka nuyi qulqullummaatti jiraannu nu gargaara. መቀደስ ለምን አስፈለገ? ማሊፍ ቁልቁላውን በርባችሴ tokkoffaa እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ስለሆነ አንደኛ ጴጥሮስ 1:15-16 ቁልቁላውን ከኑ በርባችሴፍ ማሊፍ መቀደስ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ስለሆነ ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ እኛም ቅዱሳን ልንሆን ይገባል። እሱ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ይላል እግዚአብሔር ቃል። akkuma inni qulqulluu ta'e isinis qulqullaa'ota ta'a jedha waan ta'eef kanaaf qulqullummaan nu barbaachisa. inni lammaffaa እግዚአብሔር ቅዱስ እንድንሆን ስለሚፈልግ አንደኛ ተሰሎንቄ 4:3 waaqayyo akka nu qulqulloomnu sababii barbaaduuf qulqullaa'uun nu barbaachisa. እግዚአብሔር ቅዱሳን እንድንሆን ይፈልጋል። እንድንቀደስ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ስለዚህ ነው መቀደስ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት። ከናፍ ቁልቁላውን ነው በርባችሳችሁ ንሰደፋን ከአባታችን ከእግዚአብሔር ጋር የማያቋርጥ ህብረት ለማድረግ እና በፈቃዱ ለመኖር waaqayyo wajjin hariiroo garaagaraa cinniqabachuudhaaf akka fedha waaqayyotti jiraachuudhaaf qulqullaa'utu nu barbaachisa. Ibroota 12:14 irraa dhannee dubbifachuu dandeenya. amantoota wajjin illee tokkummaa qabaachuudhaaf qulqulloota ta'uun nurra jiraata.
waaqayዮን arguu kan dandeenyu qulqullummaadhaan ማንም ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት አይችልም ወገኖች። qulqullummaa malee eenyu tokko waaqayyoon arguu hin danda'u. Waaqayyo qulqulluu sababii ta'eef qulqullaa'uun nu barbaachisa. Kanaaf qulqullaa'uun kan nu barbaachiseef yookaan barbaachisummaan qulqullummaa gabaabaatti kana fakkaata. Waaqayyo qulqulluu sababii ta'e qulqullummaa malee waaqayyoon arguun sababii hin dandeenye. Arraba keenyaan, ilaalcha keenyaan, deemsa keenyaan, yaada keenyaan qulqullaa'u nu barbaachisa። የሐሳብ ቅድስና፣ የአንደበት ቅድስና፣ የኑሮ ቅድስና፣ የምልልስ ቅድስና ያስፈልጋል። qulqullummaa yaada, qulqullummaa garaa, qulqullummaa arrabaa, qulqullummaa jireenyaa, qulqullummaa deddeebii hundumaatiin waaqayyo nurraa barbaada. Arraba keenyaan waaqayyoon kadhanna, afaan keenyaan waaqayyoon kadhanna, hin faarfanna. Afaan keenya isuma faarfannu kanaan, afaan keenya isuma isa kadhannu kanaan, afaan keenya isuma ittiin waaqayyoon eebbifnu kanaani deebinee hin arrabsine yoo taane, hin sobne yoo taane, hin abaarre yoo taane, inni kun qulqullummaa arrabaa, qulqullummaa dubbannaa hin qabnu taanaan waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Qulqullaa'uun kan nu barbaachisu waan hundumaan, kallattii hundumaan jechuudha. Kanaaf arrabi keenya qulqullaa'utu irra jiraata. Afaan keenya qulqullaa'utu irra jiraata. Qulqullaa'ummaa malee waaqayyoon arguu sababii hin dandeenyeef jireenyi keenya maal ta'uu qaba? Yeroo hundumaa qulqullaa'utu irra jiraata. አንደበታችን መቀደስ አለበት። የምንዘምረው የምንጸልየው በአንደበታችን ስለሆነ የአንደበት ቅድስና ያስፈልጋል። ለምን ቢባል ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም። ቁልቁሉማ ማለት waaqayዮን arguun hin danda'amu። ስለዚህ የአንደበት ቅድስና ያስፈልጋል። ኢሳይያስ boqonnaa 6 irratti ኢሳይያስ akka jedhe waaqayyo gooftaan maccaa mana qulqullummaa isaa keessatti nan argee jedha. Iddoo sana boqonnaa 6 tokko kaasee dubbisuu dandeessu. Wayyoo nan salphadhe nan bade, ani nama arrabni koo xuraa'e, saba arrabni isaa xuraa'e gidduun jira. Waaqayyo gooftaa maccaa argeera jedhe, wayyoo nan bade. Laala arrabi isaa maal ta'eera? Xuraa'e. Kanaaf ergamoota keessaa, suraafelota keessaa inni tokko dhufee giimii abidda iddoo aarsaa jiru irraa fuudhee afaan isaatti buusee irraa kaasee abasaan keessa irraa ka'eera jedhee arraba isaa qulleessee jedha. Qulqullummaa malee waaqayyoon tajaajiluun, qulqullummaa malee fuula waaqayyoo dura deddeebi'uun, arraba hin qulloofne, arraba qulqullummaa hin qabne, arraba xuraa'aatiin waaqayyoon tajaajiluun hin danda'amu. Dubbachuu dandeenya, waan nutti fakkaate gochuu dandeenya, garuu waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Qulqulluudha waan ta'eef xuraa'ummaadhaan arraba xuraa'aatiin faarfachuun, arraba xuraa'aatiin gooftaa jajachuun hin danda'amu. Yoo goone yoo waaqa biratti fudhatama hin qabu. Isaayyaas boqonnaa 6 ilaaluu dandeessu. Kana qofaa miti, waa'ee qulqullummaa arrabaa iddoo sana irratti Isaayyaas iddoo sanatti kaa'eera waan ta'eef Isaayyaas boqonnaa 6 dhattanii dubbifachuu dandeessu. Kanaaf አንደበታችን መቀደስ አለበት። ittiin arrabsuun, ittiin abaaruun, ittiin soba dubbachuun nurra hin jiraatu. የአንደበት ቅድስና ደግሞ የሐሳብ ቅድስና ያስፈልጋል። qulqullummaa yaada hamaa sammuu keenya keessatti, laphee keenya keessatti waan ulfina waaqayyoof hin taane yaaduun, yaadi keenya xuraa'uudhaan kan ka'e xuraa'ummaan yaadaa hin jiraata. Xuraa'ummaan jireenya yaada keenya keessatti burquun illee xuraa'ummaan yaadaa waan jiraatuuf yaada qulqullaa qabaachuu, garaa qulqullaa qabaachuu, arrabi keenya qulqullaa'utu irra jiraata. Maaliif yoo jenne qulqullummaa malee waaqayyoon arguun hin danda'amu. ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም። እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስ በፍጹም ብርሃን ውስጥ ስለሚኖር ማንም ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት አይችልም። ክርስቶስ ኢየሱስን በማመናችን፣ በደሙ በመቀደሳችን፣ በቃሉ በመቀደስ
በፍጹም ቅድስና ውስጥ ሆነን በፊቱ እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጎፍታን kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf qulqullummaan barbaachisaadha jechuudha. በመቀደስ ከሚገኙ በረከቶች መካከል ከፊሉ ምንድን ናቸው? ኤበ ቁልቁልማ ኬሳ አርገሙ ኬሳ ወንቶታ ሙራሰ ኢላላ። በመቀደስ ከሚገኙ በረከቶች መካከል ከፊሉን እናያለን። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ማንነት ማወቅ ያስችላል። ዕብራውያን 12:14 ይህንማ ዋቀዮን አከኑይ በሩኑ ታስሳ ዕብሮታ 12:14 እግዚአብሔር ለማገልገል የሚያስችል ብቃት ይጨምርልናል። እግዚአብሔር ለማገልገል የሚያስችል ብቃት ይጨምርልናል ወገኖች። ደንዴቴው ካን ጋውንሰ ዋቀዮን ተጃጅሉ ኑፍ ደበላ ለመፋት ጢሞቴዎስ ለመድደሚቶክ ሰዎች ለክርስቶስ ለመማረክ ያስችላል። ነሞታ ክርስቶስ ቦጂው ነመደንዴሲሳ ቶኮፋ ጴጥሮስ 2:11-12 ኢላሉ ደንዴሱ እቹ ኩኒ ኤባ ቁልቁልማ ኬሳ አርገሙ የእግዚአብሔር ማንነት ማወቅ eenyummaa waaqayyo akka beeknu nu taasisa. Ibroota 12:14 waaqayyoon tajaajiluudhaaf ga'umsa nuuf dabala. Lammaffaa Xiimotewos 2:21 namoota gara Kiristoositti booji'uuf nu dandeessisa. Tokkoffaa Phexros 2:11-12 isaan kun hundumtuu eebba qulqullummaa keessaa argamudha jechuudha. Miidhaan qulqullummaa dhabuu maalidha? ሚዳን ፊዶካን ሚዳ ከሚነማ ረጌስሰ ቁልቁልማ ዳቡን መንፈሳዊ ህይወትን ያዳክማል። የመጀመሪያው ያለ መቀደስ ወይም በቅድስና ያለ መኖር መንፈሳዊ ህይወታችን ያደክማል። ጅሬኛ ከኛ አፉራ ደጠብሲሳ አፉረት ደጠቦታን ጅሬኛ አፉራት ደጠቦት አፉረት ነሞተን ጉደን ነሞተ አቹሜ የማያድግ ሰው በመንፈሳዊ ህይወት የማያድግ ሰው እንሆናለን። ጅሬኛ ፉራቲ ጉደቹ እንደንደውቹ ለነሚ ቁልቁልማ እንቀምኔ ሐቂሚ እንቀም አቂም የለውም። መንፈሳዊ አቂም የለውም። መንፈሳዊ ጉልበት የለውም። የእግዚአብሔርን ቃል በድፍረት የመናገር አቂም የለውም። ምክንያቱም ያለ ቅድስና ምንም ክርስቲያን አቂም ጉልበት መንፈሳዊ አቂምና መንፈሳዊ ጉልበት የለውም። የእግዚአብሔርን ነገር የማወቅ ብቃት አይኖረውም። ስለዚህ ያለ መቀደስ ይህንን መንፈሳዊ ህይወት ድካም ያስከትላል። ሁለተኛ ያለ መቀደስ የሚያስከትለው ጉዳት ቅጣትን ያስከትላል። አደበነ መትፊት ነማ አደብሲሳችሁ ቅጣትን ያስከትላል። ሁለተኛ ዜና 29 ዕብራውያን 12:10-11 ላይ ማየት እንችላለን። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ቀድሶናል። እኛም ደግሞ ቅድስናችንን ለመፈጸም መትጋት ይኖርብናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ህይወት በትጋት ሳይሆን በጸጋ መኖር አለብን። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ቀድሶናል። ኑይ ጆሌን ዋቀዮን ቁልቁሌሴራ ካረል መሳይ ኢየሱስ ክርስቶስን ኑሞ ቁልቁልማ ኬኛ ራወቹፊ ጀባቹቱ ኑረ ጅራት እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ህይወት በትጋት ሳይሆን በጸጋ መኖር አለብን። አስረቲ አያነ ዋቀዮታኒ ጅራቹን አከኑረ ጅራቱ ኢዶ ከነተ ካይ ጅራ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ህይወት በትጋት ሳይሆን በጸጋ መኖር አለብን ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ጸጋ ነው ሁሉም ነገር የሚያስችል ነገር ግን ለዛ ደግሞ መትጋት ያስፈልጋል። እሺ ከነን ሲረፈና በጸጋው ለመኖር ራሱ መትጋት ስለሚያስፈልግ እቺን በእንደዚህ ያዙት። የእግዚአብሔር ቃል ደስ የሚያሰኝ ህይወት ለመኖር በጸጋ መኖር አለብን። በጸጋ ለመኖር ደግሞ በጌታ መትጋት፣ በጸሎት መትጋት፣ በእግዚአብሔር ቃል መትጋት አለብን። እግዚአብሔር ቃል ስንተጋ ቃሉ ራሱ ይቀድሳል። አሁን በሰማችሁት ቃል ተቀድሳችኋል ስለሚል ወገኖቼ፣ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መትጋት አለብን ለመቀደስ ማለት ነው። ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት ስለማይቻል
እንድንቀደስ ዕለት እንድንቀደስ ይፈልጋል። የሮት ጉያ ጉያት መቀደስ ያስፈልጋል። የሀሳብ ቅድስና፣ የልብ ቅድስና፣ የአንደበት ቅድስና፣ የኑሮ ቅድስና፣ የምልልስ ቅድስና እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ዕለት መትጋት፣ በጸጋ መትጋት ያስፈልጋል። ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው። ቅድስና ለእግዚአብሔር መለየት ነው። ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም። ቅድስና ማለት ለእግዚአብሔር መለየት፣ ለእግዚአብሔር ሐሳብ፣ ለእግዚአብሔር ፈቃድ መኖር ማለት ስለሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተቀድሰናል። ቅድስናችን የማያቋርጥ ሂደት እንደሆነ አስበን ዕለት እየተቀደስን መሄድ ይኖርብናል። ጉያት የሮት ቁልቁልማ ኬኛን ድዴቢዩት ሰከሌሳ ጫላ ሰአራ ጫላ ቦር ያድ ኬኛ አረቢ ኬኛ ጅሬኝ ኬኛ deemsi keenya qulqullaa ta'utu irra jiraata. Jireenya qulqullummaa kanatti jiraanne eebba qulqullummaa keessa argamu akka hirmaannuuf gooftaan tokko keenya gargaaru. Eebbifamaa barri keessan eebbifamu. Saarraa asumarratti golomna. Yeroo itti aanu barnoota torbaffaa waldaa kiristiyaanaa kan jedhu ilaalla. Har'aaf asumarratti golobaa. Eebbifama caqasa macaafa qulqulluu isiniif asirratti isinitti himaa ture. Isinii macaafa qulqulluu keessanirra dhaqaatii dubbifadhaa. Gooftaan eebbifamu. እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። ሻሎም